bingana na kilo 19 z'akahunga ebyaruga omu office ya Prime Minister. Tani eshatu z'obuhunga na tani emwe n'ekicweka y'ebihimba nibyo bihirwa abantu ba Kamuri omuri Sinjiro Town Council, Chikagate Town Council, Egomborra za Ruyanga na Ngarama okubahweraho bwanyuma y'emisiri yabo kucecerera omu ihunga ry'abatire ameza gahingwire kugira ngo n'ebihinte bikuza kumara obwire buringwa munonga n'ebyo kurya biki konka twabashobora gye ngo nabo batehagabo mwene gye benyongeserezo kandi entandege n'ekisindikirwa mukuru w'ihanga okurabira muri Honorable Minister Bright Rwamirama kandi uri MP w'omwanya ogu ahabwa Isinjiro North. Abebembezi bashabira abantu ebintu byabo byasisirwa ihunga okutaha entebekanisa kutandika kuhinga no kubyara ebindi ebu no buyambi oburabahwere omujya kakire kake na nebyo nyenda kongera kusema abebembezi bona abatirema amani kala chairperson ba LC1 okurahuka kuhereza information kandi n'abantu abali technical kureba ngo bakakompilinga report in a time. Kandi turashimiriwe kandi ngongera kubashabana n'icyo kali hari abafukindi byo kufura rabo bavuga sasa bitu Gashaka Ruth Nuwamanya.